Salam Samoa. I'm Jack Ty Laban. For any competition, I'm all about speed, skills, culture, and of course, my texture. Wa'ualia. We're here to give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota. Ia whawhelo i atu I le whafonga anga whapea wo ina mai moanga le tātou wa tunu nei tai au fau. Tonga fo I malamo nei au sa fau whaktai le lofa ma le anga lei o le atua. Sea so mātanga o fia le tātou wa tunu I Samo nei, suru mana I o le la. Pa ufo I timunga le poa na poa e peitai, ma nei le maalu o le tau, I le nei bai taimi le tātou wa tunu I Samo nei. Malo lava le soifua maua, o le nei whapoponga whapitoa o lava singa le nei aso, aso lulu la solusu limo iuni lua afe lua sfuma lima. Ia o se vainga lata mai e tusai fo I o le whamasinonga leo loko whanga solo pea I le nei vai aso o le vai aso muli muli le nei o le vai aso lona lima o lea whamasinonga. O le aso nafi I o le satula I nisi o mori mau o loko tuli mata ia I le nei whamasinonga pe o le aso talatua nafi na tula I le fionga le sa vem fai pule le fionga le ia le ala le pule rimoni e yafi o stasi o lo a nginga lona swafa I le whalavelave, le mafua I le whamasinonga le nei, ono le whalavelave le na maliu waile li talavou o tu au ma le tino le asolosu ma le tasi o aperila, lua afe lua sfu ma le tasi. Peo nai e vai aso talu o na mai a le whainga palo ta tele a le tātou o tunuu I le masino o aperila lua afe lua sfu ma le tasi. Ia o neira whapoponga o le a talanoi fwoi ma le tamai ta I tusitala sinia o langi keresoma, I se vainga pito I lata mai, mai se o le aso nafi ma moli mau na whaatulai mai. Ma alo so I fualangi nei taia? Ia, ma alo so I fua apule. Peo leo maua le avano nei taia ta te taltalano ai, ona ua mai al moli mau o leo leo le aso nafi. Pela leo malo lo le whamasino o le na whaalia, tato e amata le lua I le auli nei. Ia, o lea la. O lea la se I moli mau o le tute. Sa, o le aso nei le na a whailo mai e lo ia fu ele tute e o nei a matai ala la tau wa. Ia la tau fu I pito la awi ma la tau mau fu ele tusa fu I ma le whamasinonga lo whapena o na whanga solo. Ai le o mai ite mai la pe whaalawi loa mai po o ai tono le a matai matau li fu to o no le moria. Ia e lo la po o ai o le a matai la tau pito la au le ta I le awa uli nei. O tala tua nafi le asa tula iai a le ala le pule I le uma e tatala no iai. Te ena ma morianga ia ma tua inga Samuelu, Sam, whapea sa la fei loai, tala no e winga I le whala lave, le antula I mai, I le maota o le li fai pule, ia o le tuinatu le tupe le pe I wafe ta lai whapea e awene I pisa. E se fsota inga le whala lave le sa whata wai povi. Ia mai si atu wa inga umale sa ete ena mai la le pule ia moria ia atu wa inga. Na sola na fila le sa tula e mai stasila le o mori mau sa mata I tufo ona le ta ua I le mata upule nei. O le sunga le li I leo o Yeremia sua o le suafa matai o Misa Yeremia sua. Ta ua I le mori mau le langi o ne whapea le tua inga le whamatalanga Sam. O ia le na tuu ia le telefoni. Le whapesa pu e yata o le whalavelave. Le ala o le iloa. O le otu o ia fo I le sunga Misa Yeremia sua. Le whapesa leilo loa ai nisi o whaila o whamasinonga. Mesa o whaila ia leo e tā ua I le mata upolo o tule mai le whamasinonga le nei. Ia tanga I mua I le moli maua a Misa langi. Mai le aso le sa tule mai le whalavelave lua sumaltasi o aperila lua afe lua sutasi. Whamatalanga Sam. Sa o ia I le ofisa o leo, la whainga aruenga I Yeremia. O la whamtalanga mal moli mau Yeremia.
Le lei whaptaia pu le sao le lei, o le moni mau le nei wa lewa o na tuli a le tu a loia pu a le tu te te. I le moni mau la au tu po le evidence in chief a Jeremia. Na ia ta uai, o le pole na tu po e whalawe lawe la so lo se fulu. O le whainga luenga, o i le ofisa o le olo i whaleata. O le wawe au le na tu po e whalawe lawe le po lava lea. Lua sultasi. Lua sultasi. Ia pe tai o le ta ua e Jeremia. Na whainga luenga le po lua se fulu, la so lua se fulu maanawa le se fulu i le siaso la so lua sultasi lea. Pe tai na te le lua se whalawe lawe. Ile o iai masono sila fia, ile whalawe lawe le tula i mai i vai tele. Na amatala i o lana mau le tūlanga lea, ona, whai mai ia na ia. Wo o le tūlanga whoilele wa whaapea o le whalawe lawe na tupu i le pō lea so luas fultasi, a malama lea so luas fululua. Lono winga le wa pe wa le luas fultasi le na tupu o le whalawe lawe. I le wawe au, a le wa sau noa i Jeremia, na tupul whalawe lawe i le wawe au o le aso, o i le pō le aso luas fultasi a malama le wawe au le aso luas fululua. Tui wha malama mea langi mo le whaafonga le atunu. O le whalawe lawe le whaamaurina o le aso luas fultasi tupu ai. Luas fultasi. Tu so le tilo le wa o le tasi ma le lua i le wawe au le aso luas fultasi. O le ala. A le ufai mele moli mau a Jeremia, o ia sa whainga luenga mai le aso luas fulu. I le tā o le se fulu le tā au o le aso luas fultasi. A le ufai mai o le whalawe lawe na tupu le aso luas fululua. O le sa o le moli mau. O le alava. O le sa onga na moli mau. Ai mana e la tā o mai i le te mina kolosi ai, pe o ina le na manino mai e le tūlanga la le na tūlanga. Ata te li atu la le kolosi langi. O ai la sa whainga luenga ma Jeremia i le aso le tuso o lana moli mau. O le pōlea, o le sifila sanga lua Jeremia e iaila le li i le tā ai o malo osa. Ma taulia la le o ma le moli mau a malo osa i le asfarei le vai aso lea. Na moli mau ai malo, o le aso luas fultasi lava le na tupu e whalawe lawe. I le bawe ao la lea o le aso luas fultasi. O lea o ia sa ta le sifi lea le iaila i lano ma Jeremia. Na taula e osa o le sa iai ma Jeremia le sifi lea. Le iaila, ma taulia fo ile wa tau mai a le moli mau a osa le tae ao le. O ia sa ta itai o ia fo ina o le no fuanga le na tupu e whalawe lawe. Tusa na o atu lo le wala au mo se fisosoani. O lo la tau team le mai i whaneata. E le uta ua la po oai la le na la tau i aina ngai loi o i le vaenga le tupu e whala. E tau nu atu la. Ia ua maa ea o na ua foi mai ele fesa. Ua ave ese mai ele fesa le maliu. O i le tino maliu o tu au. O na o atu lo le o la tau. Au mai tangata ia sa iai. E ktoe ave o le office. Whaatal no foi le ia mau. O i se whaamatalanga o le mena tupu. O le la iai le tūlanga la le na o iai le kolosia le aloia le tū tite. Na o lava la le tūlanga le o le ile whaapea fo ile lo fesili ya Jeremia. Pe whaapea fea ona e le iloa whaalawe lawe o le na la watu tangata le pōlea. O le ofisa fo i o le whaleata ele se ofisa tele. Na whaatusa fo ile le tele o le ofisa i le tele o le pōtu whapasino. Ile tūlanga. Ie mai tawa tūla la i titi o le la iai fesili la le na tū iai Catherine. Whapewhia na e whai mai e te le silafia o le sa e iai o i le pōlea. Tusa o le moli mau atoa lava Jeremia mai le teimina tūla e pe lua se pulu minuti o le lava whina mai a Jeremia. E lei se whalawe lawe na tupu. O te lei lua se whalawe lawe na tupu. O i nala na amatai loa o na toe whete e na ira na mau o man whai mai. Sa o whai ngā luenga le pōna. Ai amata lona tūle whisiri. O te lei whai ngā luenga le pōna. Wa tusa lewa tu fete na ia ila na mau a umana fai mai na fai ngal wenga mana bal se fulu tai a le fo tu fai mai o tele fai ngal wenga le pol na nem tu pot fa la belave e wa mai al na o to sa mo le simau o le fa la belave na tu po le po ile si aso ele tu po le po lai o le umila na to so le fina ngal ne na tu wa tu la ma to mai tai loia. O le pe e tūlanga fo i lele, o le whai lava ma le mautinoa, ti lipe lava ia le tauma whai o Jeremia, ia awane i mālama lama i whisili le tu atu. O i nāna le na whaasalawe i mai loa le fionga i le whamasino. Na whaasamoa mai fo iei, na matua whaasamoa mai lava iei i le whamasino ma whaapea mai a Jeremia.
faingofia i o le fasili a le loia le tuatu ia oe o le ua mai tau atu sa e whaingaluenga le pō tupu whalawelawe i le taimi le whatoa e manawa se fulu le siaso o le wala le tupu le whalawelawe faingofia le fasili le tuatu whapewhea pe whaafewhea ona e whai mai e te lei lo le whalawelawe o lena ve vesil to o fisele po o lena ia i o le fasili na le tuatu na te whama natu fuela ia i le lo e whamasino. Wa le te mia atoa le pele moli maua Yeremia o le tu ulo na lima e lunga le tuspaia. E le peo isi moli maua e umana whaatautua vese. O le la e vaai mai o le la vetu te whama natu mai lo ia i. O nawa e moli oi wa e tautua le tuspaia. O le la kua patu le fasili. Tale le fasili a. Ai saula tali. E sauna o whainga wenga, o te rei loa se whaalawilawe na tupu. O inala le o so mai lona na whamatalanga lea. O le whaalawilawe na tupu i le pō, le aso luas fultasi, malama ia le aso luas fululua. Ia wa umi asa tuli ngā si a fo le nātūlanga ia sui lo le fasili na ua whapea atu ia le tamaitai lo ia. E le tatau i whamasinonga o na ave se whamamafa. Tali tonuina. Pe tali tonuina la ia le maule o tu mai. Ona ele ngata e petenai. A le mai tau atu, o le whai a ma le sila fia Yeremia na tali atu mai. E le o tala fia ngai ma le malana maule na mai o le sa whai ngā ruenga ai le iloa le whalawilawe na tupu. E le ta ua le lo ia pelo ho le mori mau ia. A tau pelo fo ia na iei le tūlanga le fia fo ia Yeremia le tau pelo ino ia. Ia toi tuli roa tō wha e le tamaita ilo ia. Ma fuo na tau pelo o na e le o whaatuatuaina lau maule au mai o nai e te pepelo mai lunga le whamasinonga. Ia na mai a leo le nātūlanga ai se e mai lo isi ma taulia fo i o Yeremia le tele mai e tua i ai ang. Wa le o le mori mau a Sam, o le mau pito e siri na ta ua pen whape maua, o le telefoni. Le whape Sam, o le telefoni na le sa ia po e na iata o le whaalawe. Ana mau wha le telefoni na, e ta ona maua i male ta o le metadata, o le data, e ilo ai le aso, ma le nofoanga, ma le taimi na po e iata. A whaalawe o le lopo fe uo i le telefoni. Telefoni lana na whape Sam, le fo ina ave ia Yeremia. O la tali Yeremia i le. Wa o lo te ena Yeremia le tūlanga. E le iesa la pelo inga ma Samuelu, mai na te le i ave ina fo si telefoni. Ia ai na mai tau ina fo le taimi na whai ele kolosi. Ua e se fo Italia Yeremia le taimi. O le maua Yeremia, ina ua maa nawa i la so luasfulu tasi le se fulu. A maa lola ia la so luasfulu lua. Fato ato e fo e mea luenga la so luasfulu tolu. A o le maule ana tu ina atu ia e le lo ia Samuelu. Ma taulia fo i le wo already. Po wa maa e ona whai tau le moli mau tusia Samuelu lunga le whamasinonga. O le la wato e tu mai e le lo ia le tūlanga lea. O le aso luasfulu lua lena e le whainga vengai. O le aso nana e oa ia Samuelu. Ona o le tūlanga o lewa e fia i loa pena a fia Samuelu whalawelawe. O Samuelu foi, o le nephew o le leo Yeremia. E ainga le leia ma Yeremia. Wha pena foi la ia whipule ai, se tasi foi o Moria. O la tau la nei, a ainga o mang ia la tau nei. O le, a la so lua se folu tolu la lele. A la so lua se folu lua la le ta ua loia. O le na lua tala no ai ma Samuelu. Na whaale to ai Samuelu ia te oile telefoni ma e mata loi le ato le taawale lea. O le lai whai mele mau o Samuelu. Na ona e si tilo la vai le ato le taawale le Land Cruiser. O lau tali ia Samuelu. O le taawale le ala. Ia ma e ala ia la so luas fulua. A o la so luas fultolu. Lena e to e wala awa ia Samuelu. Ona lau mafuanga nena ta ua ta ilo ia mua. O lewa mai ona e tala noi sesi sinia to le tomtanga wenga o e fa matala iai ia le telefoni ma meia na lua tala no Samuelu le la wa fa atonu oe ave SMS telefoni ma ia Samuelu iai la le lua felo ingala to fa ilo la sona soai le la na abato e Samuelu ia te oe ia le telefoni ave lo le telefoni le la matuli to e mataulia foi ana mo le telefoni. O ata ia o na mau whaonga leo wa pau ia o ata lepe e fōringa mai o ata na pu e tonu elementu pala venawe. Ia peitai, o lewa le ese telefoni, na te ena e Yeremia le tūlanga, na te li avese telefoni. Ele i whiloa i fōi mai. Ele i whiloa, ai mana tua fōi apulu, o lewa mai ale moli mau
atu pai le malfanga o ia le sa tai tai ina ia susuenga o le na moli mau tu pai o le telefoni na ave ia ya Jeremia ia le la wasau Jeremia nafi te ena o fete na e foila na langa foila tulanga le nafi loia wa e to te elai o ile moli mau tu pai le sa tai tai ina ia le susuenga o lono winga lai pe pelo foila tu pai ia pe foila tulanga nei ia tali io le mena ia tu pa tu sol tali ma sania le lo mai tau lo mal fama sinonga o le tulanga le ia le telefoni le la mai e funga le tulanga le telefoni o le no la va po febo ia le telefoni o mai te mine fanga solo ia ne ia fama sinonga o le ese telefoni lungo evidence o le ia la seme fama o ia me o le telefoni na ve i vanga nai la le moli ma o tu pa o le telefoni na ave ia Jeremia le tulanga na ia pe tai lo te ena o mai Jeremia le telefoni na tele i ele ia ba ko e Sam's telefoni mai le itala no fo ma Sam o na ia ta pelo ina fo mo le mau o mai ana fa ia Sam i tono la na mo le mau tu sia le siva nga le fa pesa filo i ma fe pule ai i tutuila e te ena fo ila Jeremia ia le tulanga le ele ite ena Jeremia le la felo inga le na fa ma fe pule ai na ia te ena le tulanga fo ile fa pe na ma fo le la tala noanga ma fe pule ai ona o le tulanga le na to fe pule ai e fia i loa pe sa o fa matalanga Samuel po Sam le fai tonu i le lana mau tusia matala ia na fai lungo le interview tautai ai o le vaenga tonu ala na lena naina o ia fe pule ai o ia fia fa maonia pe sa o fia fa maonia le tulanga le pe sa o ia pe tai la o lena na o mia se te mea tala no Jeremia tulanga le fa tolu un felo ai pule ai o le ala le tala a Jeremia i le mafuanga na laina felo ai ma fe pule ai le mua o le tala a fe pule ai na faia Jeremia na matai le talitonunga Jeremia o lo ia se me o tau fau pe po tau fau o le vaenga le na fa pe atu ia fe pule ai te ia uso to ia oe a to lo le tino le paso le tau to fatasia o le maula fo ne ia Jeremia le la to felo inga lona lua na to atu fo le vaenga le o le tali Jeremia na tu ia pule ai le felo inga na mua uso o le wa mai na avela o fa matalanga tu sia leo matau leo tu wila le fa tal norma le wa mai la na wa send mai le email ia na fa matalanga tu sia o le wa o ta wa mai ma ave ia i la fa matalanga ina ia su tu so le wa to au mai ia na tu sia e manao e su le ine ia Jeremia e tu sai la ma mau ia na mai Samuel lungo le o lana fa tal noanga le tauta ia o le la fa pe mai lola ia Jeremia na to fa pe atu pe na to fa ia tu fe pulai ai le ma fa ia na to suia la fa mtananga o ina la le na o mai le tala noanga lo anona lua ai fa to atala no lo no tolu fe lo inga lo na tolu la le ta u ai ma le sua fo se tasi fo to mali i o lo o mo tu wila ia le sunga le ia roi au sangi o le la fa pe mai o le fe lo inga la le to tolu sa fai o le hotel la a roi i o leone le na tawa o ina la na fa mau tu i nai le ma fa Jeremia e esele mele lo to fe pule ai o le faufaunga le mele la to fe pule ai la tana noa ina wata apele le la to fonotanga o ina le fa moli mauia Jeremia na ia vili mai e loina le ofiso leo ia pia ma fa matala mai ai matau mai ai ia le mafuanga le wa to fe pule ai ma faufaunga le fa e fai tono le o le vaenga le ina ia io e atu ia Jeremia a me e sa o me le fa mai ai Samuel lungo le interview ia pe tai o lena tuli lava le ananafi mai lo ai ele ai mani fa maoninga a mena wala au mai nei lo fiso le nei le ni mau tu ina tu po se tai me po le ale aso na vili mai ai nei le fiso leo ai na ta ua la ele li lo io o merchant o le tuana vaenga le na lo tu ai ia pule ai le fa pe mai ia Jeremia to e lava o ia to le paso le e esele whaawinga ina Jeremia o le vaenga le na lo tu fe pule ai o le whamani no ina la margin o le tūlanga lea o le wa foi mai fe pule ai mai o ia tu puola
ala tanu right. Le ta upule ta wai povi. Le ta wai povi. O le fesili lava le tasi na fai ai o ia tone. Pe mo i pele. Ia tukuola. E mo i ele mele sau noa mai e Samuelu lungo lana patala noanga lea. O le peila o le mission le na fe pula ina fai. E alu o ia tukuola pe wha maunia pele ai. Le lawa maua lava noa e alu i wheloa i matanga tolo na tūmaro le lalo pokalame Starkist. I tituwila. Le lawa maua e lava noa la masa ma e tala noa i ma Jeremia. O le fesili foi la len tui ai. O le fia malama lama. Pe wha maunia tala i wha mai Samuelu. O le winga lana o le wha matalanga pepure ai. Toi a oe a toro le paso pe tali tonu wina i le maule e a mai e Samuelu lunga la wha tala noanga lea. Ai le o yesia nganga foi le wha peo pepure ai. O tau whawhau pe whawhau se me whaasanga foi le ima whai e una la tau puipui e Samuelu. Ai o le whailoa inga le na whai maroi i le maua Martin. Le ai ma se afianga o mea nei e Samuelu. O le whailoa inga lea, o le talo sanga na tui na atu e Jeremia. Ua toi titi umale la pepa foi le a sponsai la ua tutui la malotolo. Le visa, permita. O le la ua talo sanga i a pepule ai. Ma tau mai, o le iai i a tangata o le itu maaro o pepule ai. O le olo ngā lulu e tutono le Starkist. O le sosoani la le na talo sanga i o se hava noi o le Starkist. O le tali a pepule ai. Ia o le mena le au yali malo si ai o te iloa tangata whayon mo le la na mai loi tonu ia tamali le roi au sange mawhai e la to whio tanga ina nei ina ia mawhai e ona maua se pe sosoani fo i le a ono winga o le pemita len tala noa i ma o le pemita a le la o pe o toso fa pe o le whauwhaunga le la to whipula o le lava fa pe o le whauwhaunga le walu atua i ia whipula ai o i tutuila. Mata lia vai langi pe o le toi fo ia itu o le molianga le molia i al to ono nei o le conspiracy o le faufaunga o le faufaunga e fa pe ina ia anga i e ta waia le pule le sota inga malam ta pule a le pe mai tau atu pe o le ala ta ia le tau fainga le Jeremia e tau fai e fa sa o le faufaunga a to al mata pule no o toi fo ia pule i to tuila. E sau le lei lava, o le tūlanga na nga ia le mātou mai tau ngā na ia le maua ai whunei a Jeremia. E umole moli maua Jeremia le mele sa ia tutuila, o le whauwhaunga lava le a nga iai, o le mele na latu ai i pēa fio toi po ia le po isa awen pai pule, o le whainga o le whauwhaunga lea, e o lava ilana tala le whapea mai, na manao ia whipule ai. E suila na mori maupola na whaamatalanga tustusia le wau mai i leo leo ina ia pia. Ia alela e mori mau mai i. E se lava le mele na whailoa ai ai, mua na ola ua. E se fo ile mele na whailoa ai ai to otolu maroi au sange. Ia pei le wau mai atoa, o lela wau mai le mau i le ofisa leo leo. Ia le mau atu e le ai mani whaamau ni ngā mena wala au mai i, ta au mai ai mea na tutupu me umala whapena. O le pena o lau mori maulangi le whaanga solonga o le whaamasinonga le fo isa tua ia le tamaitai whaamtalaina le tamaitai loia ia te Catherine. E pe le talitonu ina i Jeremia malana mori mau. Le fo isa tau e pepelo. Ai o le talaanga whawhainga ruenga o Jeremia i lau mai tau atu tatono le matanga ruenga. E ei tūlanga na awhia ai. E awhia fo i mare tūlanga lea o le whaatamala o le whaamaoni, ia mare tūlanga lea o le leilo loa ai o whaila le mtanga ruenga. Na sau i lunga vaenga i le taimi o le whaamasinonga. Sao le lei, o le sili vaenga nana umi e fo i le whaamasinonga. Matau lia fo, tatu e fo i le titi ai tua. Le mori mau mua le tua leo le fionga le komisinga. Au pa au. Au pa au o fesili fo i na tu iai, le tūla whapena fo i lai i june i le sui komisina ia pali. O le tūla, o fesili fo i lai le na tu iai au pa au. I meia sa mori ai ia Jeremia ia o le lana tali ia ua pa wa sa ona mori ia e le fa apea mai la a mewa ia ni fa maoninga o na tūlanga o ana nafila na la nga i la le vaenga le tau dia mai la e 5 molianga sa mori ai lalo lava ia tutono matanga luenga o le discipline wi funga le tūlanga o le e fa molianga o le negligence o le fatamala nga luenga e au fia ila ile le ai ona li poti fo ile le ona so ngai masana pai
ia male morianga na le tasi o faila ia na le lolo ma taulia faila ne ia fia ila moli mautustusi le ala maniso na ai le sata uele o le ala vana matua mau salile talia le ala sa faila alele ai ni me o mai na tonu I ele ngatala ia la to fa pe faila inisio a inga tu latal melen tu poi fa la vela o le fo ele lolo na to mau na fa maonia na fie Jeremia tu langa le fa maonia ila I o le tu langa le fa pena to e pa ue la no tu finga o timot na umalola ina mai tau mai los fo tau sanga taluan nga lue ya Jeremia tono mtanga vengo leo na mata mai le traffic ona ve esa mai le traffic atu ulalo ile au nanga la telefo ile le police pela o ina le tu la mai le mele na umalola na and transfer lo I faleata I le lua o le ngala lua I lo le lua o tasi. Sa yeila I o le taimina I o faleata. Nga tupu I falfala, la vele fa pe sa yei o. Na tonu lava. Ma e alole I la I o ina, ia ai aluloi o I tua sivi lo sole lo I tua sivi o le mawa Jeremia, ua le ini sono na ainga. Le na lai o nga si tia yei o manga lue mai lo o ina koi la, le na la resign aloa ia mai lo le tūlanga la leo le. Ma leo ai nga I lo o I tutuila. Ia ale vaenga la le na ia fa mauni la val tūlanga le o missing files. O le foi la tali tonu ia o le tūlanga le na lai nga maua o na toe pa ui lalo ia na tūlanga tonu mtanga le. O pese fa salanga o le fa mawai po ile le o pese fa salanga po ile le koe timo tailano. O na nga ile tutuila. O tutuila la le toe sawa I tonu o le matanga wenga. Fa ta fa fingal. O le tūlanga la na apule le o lope fa fento o mai tonu le mtanga wenga ai o le matou fa longo na fi maui na au mai le lo ia a fipule ai tonu fa masnonga le le o margin ye la le tūlanga le fa pe ai na fai se fainga dio fe ngai nga fo le vao au pa au ia ponisi fo ma walunga mtanga wenga ma ia Jeremia o fai mai la sau mautus tu sial mata upuli nei alela a tu mo wenga tono mtanga wenga na o mese time yo tuli na tau sei no fo Jeremia le tūlanga ai na mausa le tūlanga le na fa mai la va e margin o le mafuanga na lo tu fo mai nei ia mese tūlanga le so se sila vai e resign e to fo mai tono mtanga wenga e to amata mai la vai lalo tu I branch fo ia mau lalo I peta ile to sawa Jeremia to sawa to ia lu lunga ta ai lua o mbisi le constable sawa lu lunga le corporate o le lai mau sali ele mau I na mau la unga wenga ma to e mau lo tūlanga ona o le wa e fai mele na mana o to ia I mtanga wenga file fam talanga se sele fa sanga ya Samuelu ale wa ye longa wenga le to fo I mai e tato fo le tija to ai tūlanga le sa ta o talo I nei ile maua o pa au le komsina leo fa pe uisa fa su nga ia Jeremia ai le fa mauni o sa no fa longo pe ole ele ye se tūlanga fa pe mai o pa au me fa mauni ia pe le fa mauni pa wa pe na na fa pe na me la na tali awana na fi le fa mauni ai e fune e Jeremia le tūlanga le ia le fa sa o Jeremia le tūlanga le mal tūlanga na le no to me ila no ia lon tula mataulia foi le na tuli fasili foi ia le sui komsina ia pali Mona Lisa le tūlanga le ate ena foi lai Mona Lisa e pali I le tūlanga le fa pena ia le la wasa no sa o Jeremia na fi I le tūlanga na o ia le mata upula le o ia o morianga ne ia lima le na mafuai la na ave ese mai ia anga I o faleata ia tupul mele faleata o la nga lue o faleata ia Jeremia ale fonte ena fa le wa matana milo le fa le ule tupula so luas fultasi ele femen tupula solu na umala faleata ave savai na umala faleata me ilo savai o savai la o la na ia talu sangale na lai na savai o no lan fam talanga o le ini solo na ai savai le na lai no savai o ina foi la le na nga fa ma bai mai ai ia nga tutuile sue se lumana I fana le na lai no tutuile ia le la felo ai lo I ma fe pule ai me na lo te fe pule ai mana tala no oi tutuila se soani le mol permita fa ngal venga pe tutuila soani le mol permita tele va nga sa ta ulanga mai
Yeremia na fia peitai mataulia le wata au fi mel whamasinonga mō vaenga fo ia mō tala whaalongo. Tala whaalongo. I ele te taula o na watu e lunga i lana moli maule na whaiana. O leo te lenga la ta unde isi si mele winga i le moli maua Yeremia langi ta te le i oie. Ai o le au te lenga la o le silsila lo ia ali tu te. Ele te tauna ave se wha mafa i le maule a Yeremia. Ole lava ole kolosi muli lava nafio maposua tania atoilo mataulia fela o tania le tu la e mo leo leo fata malama o ia la le pena to e la ngale te lo me nafi ono le wa mai tawai o ole maua Yeremia o ia masani le ya Samuelu ma fepulai ona la to tanga nei fale ainga ai ole telefisile na tu ina tu ia Yeremia ele ma faina tali Yeremia e folinga mai la le famtalanga a maposua ia o le pepelo mai a Yeremia mai le amatanga le wo o ale taunu unga o pepelo lava Yeremia na tele loa ia me e tupu i ai mai se lava la le toi au mai ngai lunga e pamposua o le moli maua manoa right le na fai le tala mano o Samuelu o le wo mai leo e al watu leo tuai a Samuelu e au mai o ela Yeremia o le sootanga pito ela lata lava le ya leo ya ila le tulanga le o ele te lo umal vaenga ni ele te pepelo o ina foi la le na ele tala sanga la na maposue lango ela Catherine Mamajin ele te tau fa masinonga ave se fa mama fa ile mori maule a fene ya a Yeremia o no lele nga tal fite enai o le femomo wa ya le mai ta watu ia la tau lava ia e matua pepelo lava ia moli maua Yeremia o puna sa tau no ia mapusua matua pepelo ai no moli maule o e tu mai le mo famasino ia ele se tamana tu fai le lo fa ma solo le famasino lani ai pa volta ua mata o le mai lunga o moli mau o me na tupu tono le famasino ile mata o pune lo fa nga solo le vas moli nei tau tu isi moli mau le fa pesa i fo ile moli mau ale tu fine po le uso ole uso simai ole uso simai o le faritua le o sen le sivai kepi ole uso la lo sivai ele i tan malama o ia la le sa no foi e ona le fale range le sa iva i tele le la sa no foi la malona to olua le o nevo coordinate ole maula aliwa kepi o le whaasa o oma la veli ua, waenga ia na ta ua tutono o mautustusia Samuelu ma si vai mua. O le aso whanau le papena whai o le vasu fitu o le lato tama. Na whai la aso whanau, whai le pāti, te le whaasoanga o le aso whanau. E o whai la le tangata le papena whai a le lotu e sua whai a fia le lei. O le tina o se tasio li ia na te ena ia whapele se pāti na whaia. Le fo sa moli mau. A le mau ifo o lona tina le sa whaia le tatalo. I le aso le o le pāti. O le fo la moli mau liwa. E le iloa e la tau le mena o mai le tupe. Pau le mena ia whaamutino. O le whainga atoanga lava o le aso whanau nei po le fia nei. Whatupe uma lava Samuelu ma. Tupe le whape Samuelu le na amaya le alae. Nei vafe tala le sa fai le as fanau fata wai povi ia fai la ia ni fo euro o si vai le to fa masino la e sila la ni fo euro si le le ni fo euro si vai e ni fo euro si vai qua wa enmi fo e si vai le mai ona ni fo o ni fo euro lo tu a le la fa ma ni la la le wa io le sa tu po mene o mene le na te ena la wali ia to fitu ia no atu lau tala vau le na ta ua samsa iai o mana to e vai la tau la ia le no atu te e no me le se me whapena antupu ia le wata wa whaasa umana vai le uso si vai o kepi whapena foi la ia le to o lua o e whene o liua mataulia le na ia le maua Samuelu na o whaanoi mai le taa vale a le uso si vai malon to o lua le rental car le na leina o oi le fale
o le ala ina o mai me o le ala fai mai mo isi mo mau e le isi ta vale fa pena ia le la na fa mau ina i mau ali u fa pena lo na to alua le sai ta e ova male ono ma sino ia la o le ta vale rental le mai i le fa le rental le fan mo rentals o le foi la peila le fa matale li u e le termina le fia i lo na to alua ono e le loa e li u le na ia se agreement a Samuelu manova le fa nga i ngor ta vale ne la pe le fia li u a le na fa sa o mo la be sa ona ye le la ta vale sa fa nga fo ye sa ma si vai ye le ta vale le no o le sole au mene le o mai ona te ena o mo mai la ve ni si fo ile mo li mau mo ya le la wo tu ya le nga le e o fo ile le fa le rent le pa pe le se fa le sa no fo i vai tele o le sa no anga li u o la ua e ona le fa le rent le sa no fo mo tutongi o atu lo Samuelu ma si vai la tonu no fo fatasi lua o me i loa ia li ua malona to lua le se fale nu ia ai fa wa ia la ia si vai ma sami i vai tele o le la tu pul fala vela le pa pe tu pul o tas ia le sa no sami o la no fo i vai tele o le vai ngol tu pele fa o sami le sa fa ta o povi o no se moli mau i povi an fa ta mo se le ia o ana ma file na ia le moli mau o tom ia o tom moli mau fa o tom o tom ia se li fa pisinisi e la o yele felanga meat supply o i vai lima e foi la le pa po via tom e so ta ya la e nei pa petua oile le pa po via tom ma le pa po via tu pola le right o le la na fa ma oni e tom man na fi sa yele la fa tanga po vi Samuel ma tau le te e ai simoli ma e le fa kanga po vi fa ya le sa no ya tom e sa ona ye le taimina fa tau tu ai po via mai Samuel le foi la na ele moli mau ana nafi talatu ana nafi le moli mau la le se tasioli sa fa ngalwenga ya tom o ia la le wo esel melo fa ngalwenga au te mi sa fa ngalwenga ya tom na po na fa tonu ia tom e o ma Samuel e au mele povi le o ma fa ta o le ala ia mau ia o le ala sa tupul fa tanga povi ile va tom ia ma Samuel ia pe Paule Siva ngalangi o sai tau na fiol moli mau le le o Darryl Map le fa pe so tai malfana na fa tino va ngale pele ia na o mi se tai mi na fi a pulu e lua moli mau fo ile na tu e au mai lungo le zoom po le video e fai mai la o ia Australia ia na fa pe lo le ia fa wa pe ia moli mau ia ai ta lo le fa o le tai mi na le la zoom mai ai o ia o ma moli mau ele tale fa ia na mato so fa ia le o fio ia le fa masino tu e fa tale la te mi le ela a fa le fa na fiele i tau no ia va ngale o le lo ma te singia fo ila ia le lo ia le tutte e pe o tasi le o moli mau sa la to fia a fa tale no o le moli mau le a te ro maku ma taulia fo yo taro le na raide le o lo na fa le mo mai le fana le fa pe o le fana na tuina e pena aveina e le ala ia Samuelu e fatau nu ai ia le tamata valeina fo io o nisi fo o minsta to lua kapeneta pe tai la le fatau nu ina Samuelu le mele a wasau Samuelu to tu le fana su ela na ia lava tupe o le la na ave lo se fatau e Samuelu le fana ia Darryl ai le ia se feso ta inga sao ana fatau la e ia tu tamata le ngo ia pelpesite pesite lo avel fana o ya taro le la sa yele mana tu e a fo le o le sila tanga le tau ia pe cha ele yo atu taro na fi o le la wo wrap up po mai ia mori ma o le tu leo o le isa taro le ai mori ma wi an tu fa mai Australia yo le ma fu anga fala na le wala ina tolo le fa masinonga e a mata le nei le tu la lua ia tu la no le lo ia e ta pena ila o le la ma to le tele o lo po ai o le to ono le moli o le mo tu la ile so ia se ta dia la le tu langa il fa msino nei langi ia na tato e mo fa fonga ngal tato o tsu o tato mfainga ina ia mal mala matonu le nga solonga o le fa msino ia mo ta upolo o tal noina ia ma le la se e tu mo le mau le tu te ia se mai fo un tato e tal no le ina ia mo si le fiel tato o tsu o mai mo mai fa fonga mai langi nei ma le na awa o te lola la tu lu tsai fo tangata la sol nei po le tu langa la o ye se mo ma wale tu le ia tu langa na mai mo mai mal fa fonga ngal ta tu no nei fo fa
whaapoponga whaapito re lava singa o se lipoti pito i lata mai whaamasinonga lo whanga solo nei. Leo mai a leitua leo i le wha vai aso utuana i atu, vai aso muli nei o le asora i le uli, o le amata ai leitu a leitu te te e tali atu i molianga matu o inga e pe ona whanga solo, le whaamasinonga lo whanga solo nei. Tatu toi whelo i se lipoti lata mai tusa o le mta upo lo whanga solo nei whaamasinonga, au le taimine manuia ngā ruenga o nei aso, paso i fuia. Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. Victims of sexual violence and rape often suffer after effects such as depression, flashbacks, and post-traumatic stress disorder, or PTSD. Post-traumatic stress disorder is an anxiety disorder that can result from a traumatic event. Living with PTSD is challenging, but learning more about the condition might help you to ask questions and find the help you need. To learn more, visit our website at www.asalliance.co or call 684-699-0272.